Yesu ashimwe. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Muri aho mwese? Turishimye kuko tubaye hano. Turashimira ubuyobozi bw'itorero. Tumaze iminsi tuvugana, ari inshuro nyinshi bitagiye bikunda, ngira ngo baratwihanganiye. Ariko uyu munsi kuba byakunze, reka tubishimire Imana yabikoze. Turabashimiye kudutumira, kudutekereza. Imana ibahe umugisha. Namwe rero mwese ababashije kuza bavuye hirya no hino kugira ngo tuze kumva ijambo ry'Imana, Imana ibagirire neza kandi Imana igere ku byifuzo byanyu ibasubize. Ndashimira umuvandimwe Gasita n'uwiwacu twazanye kuba turi kumwe nawe hano. Bakimara kumbwira nahise muhamagara ko tuzazana, nawe arabyemera. Imana rero imuhe umugisha. Mbibaza ko nta bindi birebire twahita tuja mu ijambo ry'Imana. Amen. Twongere dusenge. Mwami Yesu, turagushimiye. Duhagaze aha muri aya materaniro y'ubwoko bwawe, muri iri torero aho abana bawe duhuriye bavuye hirya no hino mu turere dutandukanye twa hano muri Kenya. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye. Maze Mana, duhagaze aha kugira ngo tuvuge ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo, bari wowe ugaragara. Ntabyo dufite twobwira abantu, nta n'amateka akomeye dufite twonayagira ntiyofasha abantu, ariko turakwiyegereje. Uhereye kuri nje, uganiriza ubwenge, uganiriza umutima, uganiriza intekerezo, uganirize mwuka ndimo, kugira ngo Mwami Yesu Kristo witegurire gutanga ijambo ryose unyujije muri twe. Mana, urabizi abana bawe hari byinshi bagushakaho, hari ubumenyi bagukeneyeho, hari ibyifuzo bakeneye ko wagira icyo ubakorera. Data, turagusaba kugira ngo wowe uze umenya guteka ugahaza, bagirire neza, ubiteho, amaze mu kanwa kacu ubwo duhagaze aha uhanyuze ijambo rigirira neza ubwoko bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yesu ashimwe. Mfite ku mutima ijambo rivuga ngo tuganire hejuru y'intego z'itorero. Intego z'itorero. Amen. Intego z'itorero. Ko numva ari ubutumwa buremereye muri nje kandi bumaze iminsi, kubera ndi umushumba, kandi na mbere yuko mba umushumba ntari umukristo nyine nk'abandi bose, cyangwa se simbizi ko babyita. Ari igihe tuvuga ngo abakristo, abashumba bagasa nkaho batabaye abakristo, bigasa nkaho bigiye kutugira nk'ikindi kintu kidasanzwe. Ariko nashaka kuvuga kuko n'ubundi menyereye amatorero, niho nakuriye, niho nabaye kugeza n'ubu. Rero ndibaza ko twaganira bukeya ku kintu cyitwa intego z'itorero rya Kristo. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Intego, tukiri ku ntego yonyine gusa ni ikintu gikomeye, kandi muze kubyumva kuko ndibaza ko bizoza kutugirira umumaro. Bizoza kutugirira umumaro kuko naje kugenzura nsanga mu matorero niho tuba kenshi. Mu matorero tuhaba ibihe byinshi, tunahakorera imirimo myinshi. Tugomba rero kumenya ese iri torero, ndavuga itorero rya Kristo, sindimo kuvuga aha turi, ndavuga itorero rya Kristo. Yesu ashimwe. Ese itorero rimaze iki? Itorero ryabereyeho iki? Ni ukubera iki itorero ririho? Abashumba n'abazaba abashumba bo ni ingirakamaro zaidi kuko birafasha. Intego ni ikintu cy'ingenzi. Intego ni ikintu cy'ingenzi. Nizere ko hari umuntu nabonye utavuga ururimi. Nigeze mbaza pasiteri, sinzi nimba ari kumwe n'umuntu urimo kumufasha. Yasohotse. Nta bandi bahari byo ndabatumva uru rurimi. Nukuza tuba maso, buri itorero si ry'abantu runaka,
itorero ni irya buri muntu wese, kandi umuntu wese uje mu materaniro aragomba kumva, agomba kunguka. Titwihimbe kuko turi benshi tuvuga ururimi rumwe. Umunsi wisanzaho batavuga ururimi rwawe bagasenga ntiwumve, nibwo uzabyumva neza, kandi ntuzaba ukigarutse gusobanurira ba bandi wari wararangaranye. Muzamwiyaranje nabonye hano iwanyu ni no mu isantere, sinzi impamvu mukoresha ururimi rumwe ahantu muri santere imeze gutya. Ni santere ko nabonye ari abakomeretsa, nabonye hari abantu benshi n'abatambuka bo kumva uku ni kubutumwa buza buvugwa. Sinzi byenda nimba ku cyumweru muzamugira abasemuzi, ariko no kuwa gatatu bagomba kubaho. Muzamukoresha imvugo za hano Giswahili, nimba ari ngombwa kukivanga n'iki nta kibazo, ariko abantu bose babashe kumva. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Intego nari mvuze ngo ni ikintu c'ingenzi, haba mu buzima bw'umuntu busanzwe, haba mu buzima bw'itorero, haba mu buzima bw'imirimo dukora, haba mu gihugu, haba mu isi. Iyo intego itariho, ni ukuvuga ngo nta kiba kiriho. Kanisa sema amen. Bampaye umwanya munini ko sinkurangiza. Ni ukuvuga ngo iyi intego itariho, ko ndavuga intego ni purpose, lengo. Iyi ntego itariho, ni ukuvuga ngo wokoresha ingufu nyinshi, wotanga byinshi, wovunika, ariko iherezo ni ubusa, ntacyo uzageraho, kuko ntacyo wigeze wiha kugeraho. Kandi bavuga ngo amen. Iyo iri mu mbinu zimwe umwanzi ashaka ko zitubaho, gukorera ibintu byose mu bujiji, tukabikorera mu bujiji, tugasenga mu bujiji, tugakingura amakanisa mu bujiji, tugakurikira abafunguye amakanisa mu bujiji, tugakora mu bujiji, tugashaka mu bujiji. Yani ibintu bikama bibakavuyo. Ibaze nk'umuntu gushaka atazi impamvu agiye gushaka, cyangwa afite impamvu mbi, afite intego mbi ituma ashaka. Amen. Kubu uzenda ntunguye nk'umuntu nk'amaze niki cyatumye uza mu materaniro. Intego wari ufite yo kuza mu materaniro ni iyi. Ndahamya neza ko hari abantu bamwe baba bitekereza nona, ese wa mugani nari naje kugira gute, ubundi niki cyatumye ntaryama, cyangwa nje mu kazi niki cyatumye nza hano. Intego mu buzima bwacu bwa buri munsi igomba kuba ihari, igomba kuba ihari. Abantu bose badafite iyo baja, badafite intumbero iyo bashaka kugera, aho bageze hose bumva banyuzwe. Uzuhita wumva washitse ukumva byarangiye. Amen. Ibyo rero mu buzima bwacu ni ngombwa, mu buzima bwacu ni ingenzi. Niba uri umusore ukibaza, ukaja nk'ahantu wenyine ukibaza, ese ubundi uko intego y'ubuzima bwanje ni iyi. Kuno umugabo bita Rick Warren yanditse igitabo cyitwa ngo ni ubuzima. Muzosome icyo gitabo. Yandika n'ikindi kivuga ngo ni itorero rifite intego. Itorero rifite intego. Ngira ngo murumva nubwo imvura irimo kugwa. Abinyuma ko murumva? Oh, sawa. Hanyuma bene data, nimba mutumva n'ibindi byose, ariko mwumva akantu kavuga ngo intego. Kubaho nta ntego ufite y'ubuzima birangana no kutabaho. Kugeza imyaka 20, 15, 30 utaramenya icyo ubereyeho, ni ukuvuga ngo ububayeho nabi cyane. Nubwo wowe warubatse inzu, nubwo wowe ufite amamodoka, nubwo wowe warashatse, ariko nimba utazi icyo ubereyeho, intego y'ubuzima bwawe, mu by'ukuri ubayeho nabi. Kandi ibintu uzi ukora byose ni ibigushikiye, ariko ntacyo wenda kugeraho, nta n'icyo uzasiga. Dushobora kuvuga ngo runaka yasize ibi, ariko mu by'ukuri ntiyabisize, byamuguyeho. Kuko niko kujya kuvuga ngo umunsi umwe yarasitaye, ntiwari wabipanze. Iyo bukeye mu gitondo hagomba kuba intego y'umunsi. Mwavuga ngo amen. Ndagira gutya, ndakora iki, ugomba kwira uyu munsi hari icyo nagezeho, hanyuma nze kuza mu materaniro. Materaniro ntabwo ari ikintu igomba kudutungura, ni ikintu tugomba kuba twagipangiye, kuko ntigihendutse.
ukava ngo ndakora iki n'iki nindangiza ndaje mu materaniro, cyangwa ndaje mu materaniro mu gitondo nindangiza nkora iki n'iki. Intego n'izitandukanya abantu. Ubundi Imana yaduhaye twese, isi yayidushizemo, ariko umuntu utandukanye n'undi n'urusha undi intego. Ndibaza ko mpamvugana n'umuntu hano. Sema amen. Haba no mu kazi kawe ka buri munsi, kugira ngo tuze kuvuga iby'itorero, ugomba kuba ufite intego. Aho yego, ubu nyine kurakora iki? Sawa. Ubu nyine kurogosha ngo numara bizogende gute? Nyuma yo kogosha bizamera gute? Umwe ngo baramaje tese, none se kurakora iki? Ko ndiga, numara kwiga ndadefanda, numara zabona akazi, numara zakore, hanyuma zabona ifaranga n'igifaranga, numara zenda nubaka izu, numara ngo nuko mfe. Reka mbabwire bene data, amen, amen. Nimba ubuzima bwawe nta cyerekezo ubuhaye, hari abantu bapanzwe kugira ngo babuheze icyerekezo, kandi kugira ngo uzakigobotore mu maboko yabo bizakugira gutya cyangwa bizaba bitagishobotse. Ni ukuvuga ngo nimba kugeza ubu nyine utaramenya wewe icyo umaze n'icyo ubereyeho, nidusohoka amateraniro ugende wicara ahantu, nimba bizagutwara umunsi umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu, wibaza atari ko nyine wa mugani mbereyeho iki, ku buzima bwanje bufite ikihe cyerekezo, wa mugani bizagenda gute, meze nti. Nimba mbabwira ngo nimba ufite umurimo, ugomba kuba ufite umurimo. Hari abantu bacuruza ibitenge hano n'abandi za protector, nyuma y'imyaka itari myinshi, y'imyaka 10, ntabwo uzaba ugifite imbaraga zo kwikorera nk'uko wikoreye. Tibikunda, imbaraga zaba zashize. Iri torero turimo uburyo ryatangiye simbizi, inzu umwanzirisha ndamuzi, pastor umukozi w'Imana wagiye hanze. Ni ukuvuga ngo hano aha turi bigomba kuba biri clear, n'ahandi hose tuzaba cyangwa n'ahandi turi, ni urugero ndimo gutanga gusa, bigomba kuba biri clear. Hope International Ministry niki yaratangiye kugira ngo hano hariho Kefa Ministry, hano hirya hariho Ndabaruta Ministry, hano n'amakanisa, hano hirya hariho Baltazar, I don't know, amakanisa za Hope na zabiki. Siko bimeze? Why? Byabereyeho iki? Ese intego y'iri torero ni iyi? Byabereyeho iki? Kuki mbaye pastor singaba barahari? Why? Mwavuga ngo amen. Ni ukubera iki? Ese ni iki? Uyu mwana ni umuririmbyi kubera iki? Kurangura umuririmbyi wenyine, isi ntiyuzuyemo abaririmbyi. Wewe wavutse bararirimbye izo ndirimbo muba muririmba zahimbwe mu myaka yashize, kubera iki wewe noneho ukibaza ukabaza n'Imana, se Mana ni ukubera iki ngize umuririmbyi? Kugira ngo nutabimenya dore ubuzima tuba turimo nuko bumeze. Nka kwa kundi kwa Abisiraheli bazunguruka mu butayu imyaka 40 irashira gutyo, kandi uko niko ibintu byifashe ubu. Yesu ashimwe. Ndifuza ko amatorero yacu, abaririmbyi bacu, ibikorwa byose dukora, ubuzima bwacu kugeza ku mugabane wacu wa Afurika, tugomba kugira icyerekezo. Igihe kirahagije twagiye duhumirije, iminsi irahagije twahumirije, tukagenda gutya duhumirije. Ukinjira mu ikanisa uhumirije, ukazarivamo uhumirije, ukaja muri ministeri uhumirije, ukayivamo uhumirije, ugatangira business mu bujiji ikapfira mu bujiji, ugatangira ministeri nkiyi mu bujiji. Igihe kirageze ngo imbaraga zacu tugifite imbaraga, tihabe n'akabaraga nakamwe kagomba gutakara katinjiye ngo kagira umusaruro mu ntego dufite y'ubuzima bwacu. Muvuga ngo amen. Sema tena amen. Ejo buno umuntu yarampamagaye arambwira ngo afite igiterane mu minsi ishize. Namubwira ati intego y'igiterane ni iyihe? Arambwira ati jewe intego y'igiterane mfite, tuzaririmba cyangwa tuzasinze ibindi yambwe bazakora, ariko oya izo ngibyo ni za by the way, ibyo ni ibyuririzi by'igiterane, ni ibintu nyine byaziye, mutagiterane cyo ngo tureke kuririmba.
ivyo ni ibintu bimeze nk'ivyurire, ariko intego nyamukuru ni iyi, ati ni ukugira ngo musapotinge hari icyo ushaka kugeraho. Ndavuga turabishoboye, azi impamvu y'igiterane. Hari ahandi muri mukona turi mu gutegura ibiterane, bakavuga ngo teme, bakandika ngo Matayo igice cya 22 umurongo wa 15. Ntabwo ari teme iyo ngiyo, ntabwo ari intego y'igiterane iyo ngiyo. Iki ni icyanditswe, ariko se muri iki cyanditswe gahovamo ibintu byinshi cyane cyane kigenderewe n'iki. Kuko mu gihe tutaraba specifique mu buzima, murumva specifique, mu gihe tutarasobanura neza ngo dusobanuke neza, ubuzima bwacu buzagira agaciro gakeya kuko isi irashinyitse, irimo abantu babyambariye, irimo abantu babyigiye guha icyerekezo ubuzima bw'abandi bantu, bakareba babona gasitagiye kurangara gato ntamenye iyo agiye kuja, bakamamuheza icyerekezo, agakonkoboka igihe azaje kuvirira urenge, akaza amenyamwe atakiri mu kanwa, akaza ingufu zashize ngo ngusarire ngo ubwenge mfite ubu nyine iyo nza kubugira mbere, ntabwo nyine ugifite, imbaraga zarashize, turacagize gute? Sema amen. Bazakubaza mugenzi wawe, ubereye wiki ko bababaza, hari uwo bababaza akabona gize cyangwa ubereyeho kugira gutya, ko nukuri why. Haleluya, sema haleluya. Ko ndagira ngo twumve intego ni ikintu cy'ingenzi. Hari umunsi umwe Yesu muri Luka 9:59 ngira ngo 9:59, Yesu ngo yazagenda gutya, kandi icyo gihe yaza ashaka abigishwa abantu bamukurikira, mbese abantu baba yazabwiriza ngo baba bigishwa be. Turacyari kumwe ababyeyi, none uko urya agenda ngo ahura n'umuntu, wa muntu ngo yamamubwira ngo Yesu sinje wo kubona, ni ukuvuga ngo nzajana nawe aho uzaja hose, nuzoza wikorobeka mu kabandi nzaba ndi kumwe na, nuzamuka umusozi nije nawe, nuryama naho, ni ukuvuga ngo nzagukurikira ubuzima bwaje bwose. Jewe ngaho banko wibaza Yesu ko aragenda abwiriza abantu ashaka ko bamukurikira, noneho hari uwitokeje uvuze we tenda gukurikira atararuha mubwiriza. Yesu yagombaga kumubwira gute? Yagombaga kumubwira atari ko nukuri unyorohereje akazi, ihute data we, ihute tugende, ugize neza. Ariko Yesu siko yamubwiye, ngo yamamubwira ngo imbwebwe ngo zigiraho ziryama, sigira imyobo. Turacari kumwitorera ko turavuga hejuru y'intego, kugira intego mu buzima. Iki ni ikinyejana cyo gusobanuka, apana gukurungira. Noneho wa muntu ntabzi imbwebwe, jewe ko ndavango ndagukurikira, aba n'inyoni zigiraho ziryama, ariko umwana w'umuntu ngo ntagiraho arambika umusaya. Ko murumva ivyo bintu birahuye? Ndagukurikira, wamara ukambwira amakuru y'imbwebwe, amakuru y'ibyari karaza gute? Noneho kurya ndagira bakibakira muri discussion, ngo bagere imbere gato, Yesu ngo yamasanga undi muntu karahinga, ari busy atombotsaho, ari mu bintu byiwe, tiyanamenye ko Yesu yamugezeho, ngo yamambwira ngo wewe mwe nkurikire, undi toyaye nta mwanya, ko ndabishira ko ndabiparaphrase, hoya tuhabona ko ndi busy, abari busy nyine nibo nkunda ngwino, noneho ubwo ndembeje, reka mbanze nje ko gusezera. Ati reka ibyo gusezera wewe nkurikira, amufata ku ngufu. Irono nkibaze suyu karabona gute kuranyanga, ugatwara uyu nguyu utabushaka gute? Iyo jewe mfite umwanya, akuna guma guhirira kuri uyu nguyu uri mu byiwe, wamuretse ukantwara. Mwavuga ngo amen. Ngo yigira imbere kandi yamabona ubundi nawe asanga ari mu byiwe, atoya ngwino tugende, aramuhakanira. Atoya data yapfuye, ngomba kubanza guhamba papa, ibintu byinshi birebera, aramubwiye ibintu byinshi, impamvu nyinshi, ngo amare kuzimubwira. Ibaze inabi yamubwiye, ngo aramubwira ngo ureka bapfu, data yapfuye, none ntimusigega wa undi wa mbere, nikaho jeza mara nikaho yazamubona. Ako uyu mugabo iri vangura afite niki? Wewe
umuntu apfushije se nanje ntari Yesu uko ndabyumva ngo mureke abapfu bahambe none data wapfuye arihamba. Hari ibindi bikabisobanura biraho. Yo nukibaze se kuyaza avuga gute uyu kura mwinginga uriya kura muhata baragukurikiye kubera iki? Yesu akunda abantu bafite purpose. Sema amen. Yamya kubita dore giwe ntazabwirwa amakuru yo muri quartier. Kura ngo bamubwira amakuru abera hano ngo ari yavuga oyazayigerera mu mutima akareba. Nimuvuge ngo amen. Yesu aho abera ndagira ibintu by'ibihuha ngo baravuze ngo runaka ngo asigaye ngo bimeze gutya oyaye azayigerera kuri tere samarebe arera nikajya kwinyange. Abantu mufite gahunda yo kuvuga mukavuga abandi bantu mukabasebya mukabagira gute yewe Yesu ntari mukubumva taho byanditse ni dosiye zanyu muri mu guharibisha. Nimwicecekere Yesu azagera kuri tere. Yamuteye imboni mu mutima ngo yamabona atakumukurikira afite. Muvuga ngo amen. Abona umuntu ubuzima bwamukubise bwo mu mujyi akeneye gusa ngo abone Yesu ngo yari master yari umustar. Nojana n'uyu muntu nozanike njanye n'uyu sinozangira ikibazo cyaho kuryama. Niyo mpamvu yaza musubiza ati yewe simfite gaho ndyama. Yari yabonye ko umutipi cyakeneye ni ikiryama. Intego yo gukurikira Yesu nti bwari ubutumwa bwiza yazagira ngo arebe ukuntu Yesu yoba nkumukubitiramo mu buzima bwa Nairobi. Ninaho mpamvu muri iki gihe abantu ndi bagikunze Yesu bakunze ibya Yesu. Imana ati tukikunze cyane ariko ndahamya neza hari abantu bayiguyeho bazarinda bapfa bakiyikunze. Nimuvuge ngo amen. Ariko hari abandi nabo ivy'Imana sawa, Mungu tubariki, Mungu tufanye hivi sawa, ariko tabia y'Imana bayikunda. Abo ngabo bazobura byose. Yesu aramwanga. Niyo mpamvu Yesu yasanze uyu nubwo ari muri byinshi ariko umutima wiwe nankurikira azagira icyo akora. Muvuga ngo amen. Intego rero mwene data waba ugiye gukora akantu gato niba ari na 50 ugiye gutanga muri iki giseke uzuyitangana intego kuko hari amaturo menshi atazabarwa, hari amafaranga menshi atazobarwa kandi twatanze. Se ngiye gutanga aya 500 yanje kubera iyihe mpamvu? Kubera iki ngiye kuyatanga? Yesu ashimwe. Sinzi nimba ndimo kuganira n'umuntu hano mwovuga ngo amen. Kubera iki ngiye gutanga aya mafaranga yanje? Kubera iki? Ruzaba ngaba bakora ibingibi za kamera hano hari impamvu irimo kubatera swat no kugira ngo babone umugati cyangwa baragira ngo amateraniro agere ku bantu bivuga butumwa rigende. Hari bibiri cyangwa ari kimwe. Turuzi ko nje ndi pastor Imana irabizi neza. Ese nyobo yitorero rya apostles no kubera iki kwanza ryabayeho? Birashoboka ko nari narebye kabona hari ubuzima hano twakomeye. Tekeza tumuntu yabyipanzemo neza tiho buraba mama nka 50 ayo ku muntu hakabura hakaboneka n'abagabo nka 70. Abagabo nibo biza bigora nka 30. Abagabo ntibazapfa kuyoboka, bazagira amakritike menshi cyane. Aba mama bo birasaba gusa ko akantu kamwe kamunyura nuko aba mama haba no mu ijuru nibo bazoba benshi. Abagabo bagira za kritike haba no mu ivuga butumwa nibo baza batugora gukizwa. Abagore bazabakizwa vuba ariko abagabo bazabagora cyane abagabo mu bwoko bwacu n'abamasayi baragoye cyane gukizwa. Bazabagora cyane. Abantu baborozi baragoye gukizwa barabihebye. Bazabakritika cyane bagakritika bakamama ngo kunone kritike simbi ariko izirenga. Noneho nindangizane batanga udusadaka sinozambura mu 10,000 ku kwezi. Twa 10,000 ku kwezi nyine azi umuntu tazabaguza umupfuko wifu uko ndaganira n'imitima y'abantu nimuvuge ngo amen. Hanyuma Imana umunsi w'amateka, umunsi wo guheba nta gitabo nzabamo. Icakora shobora kuba mu gitabo cy'aba business cy'abanyabyashara nimba kiriyo shobora kukibamo ariko igitabo cy'abakozi b'Imana sinkirimo. Ubwo mvuze ga pastor nitanze urugero
abaririmbyi bo ntukumva. Hari abantu batazoroha baseruka pe, tibazwi muri oroza y'abakozi baba bakorera Imana. Hari abavuga butumwa ashobora kuvana akazunguruka ibihugu, ni ukuri atari ubutumwa ashaka ko bugera ku bantu, ariko wagira ngo arebe ukuntu nawe hari ukuntu uzoba nk'ibigenda, ndetse yagera nk'ahantu bitakunda bitacamo ngo mutanga gatubutse akanabavuga nabi. Ririya torero ntabwo rizi gufata wasanze itorero muri kirizi, wasanze itorero muri kirizi, none se wari waje guhaha, kandi zimbamba ngo bavuga butumwa ntibakaza bafatwa neza. Ariko icyari cyanjanye ni ukugira gute n'ubutumwa, nimba ari ubutumwa ukaba wabuvuze sawa, baraguheza itiki kuzana, ariko nawe ntutekereze ninabura yaranje k'umugabo. Niyo mpamvu tugomba no kugira ubushobozi. Sema amen. Ariko abandi bose babikora muri ubwo buryo mbabwiriye hano moja, kuko nta hantu nahamwe niyo abandi Yesu ngo bazabaze tuzi ko nagazanzunguruka nari naramaze ibihugu nge nazunguruka hehe ko ntigeze nkubona no muri Australia ntiwambonye umubini wo, kandi muri Australia nari impari. Iyo ni Imana ko nari impari, wari hehe muri Rehoboti umubini wo kubona, ubundi wari utuye no muri Kenya ntunzi, naje muri Hope International Mission na gatatu mana Hope sinyizi ni he. Ikintu cyose Imana itatangiye tizigisapotinga, nimuvuge ngo amen. Ikintu cyose Imana izisapotinga, izizamu, izitera inkunga. Gusapotinga murabyumva, izitera izishigikira icyo yatangije. Umushinga wose utaratangijwe n'Imana, nubwo woje mu kuzimu ugasura ukazamuka, nubwo wo gushutinga, nubwo wosa kuze ukaja hejuru, ta finance y'Imana ibamo, habamo tekinike zacu. Imana tizishigikira icyo itatangiye. Nimuvuge ngo amen. Sema tena amen. Niyo mpamvu ndakubwira n'urubyiruko, data cyangwa wowe mama, nuja no gukora ubukwe bwawe uzubanza wicara uvuge ni ukuri igitumye ngiye gushaka niki, birajanye kweri n'amahame ya Bibiliya cyangwa ni ibindi gusa byanje. Izo ushobora kubibona cyangwa wowe ubibura, ariko wowe nabibona, kuko icyo umuntu ashatse azakibona, ariko ntaco bizogufashaho mu myubakire. Intego ni ikintu gikomeye. Nimuvuge ngo amen. Timuza mubona ko niyinga ariko tuzatuza mu materaniro cyane, kujya muzamubwira ngo niyinga nibwo tuba twabonye umwanya se cyane. Oya, uko hano hari abantu benshi basengera hano badafite aho bagiye bari muhira, bari kuza bagaterana. N'urugero simbizi wosanga na bose baje, ariko ni wacu niko biza bigenda. Kubera iki mu mizizi inshuro nyinshi tudakunze kuba turi benshi? Yego hariho akazi, ariko buriya na niyinga karahaba. Nuko mu mutwe twasetinzemo ko niyinga nukuza mu materaniro, buriya niko bimeze. Ntabwo ari uko niyinga tuba twahaye agaciro amateraniro. Umuntu azayicara akavuga ngo se ngo niyinga nintaja gusenga ngo ndaja. Reka tuza hano kuko twabuze aho tuza hano kuko hari ibyo twaretse kugira ngo tuze hano. Sema amen. Mu mizizi reka da, kubera iki ntabwo ari umunsi wo guterana. Umunsi wo guterana hari uhaba, nta munsi wo guterana uhaba. Hari iminsi yose niyo guterana, twoterana uko twoshaka, twaduterana na gatatu niyinga tukareka, ko tutarabadive ngo ni sabato. Wavuga ngo amen. Ariko why kukituza mu materaniro tuba twaje gukora iki? Kanikomereza. Imana ifashe ubuzima bwawe bugira intego. Uri hano muri Kenya uzuvuga ngo muri Kenya bizagenda gutya, nzahakora ibi bizagenda gutya. Numara Imana irabitwemerera, ubwira Imana ngo Mana iyi migambi y'ubuzima bwanje ndayiguhaye. Sema haleluya. Uvuge ngo nyuma ya mfite gahunda yo kuja, bizakora iki, bizagenda gutya bizagenda gutya. Tukaza tuba abantu b'impanuka za buri munsi. Urakeye ngo kandi wogera kwa runaka, undi runaka yaguhamagara ukamureka harya ukamugendiriye.
ziriya ni impanuka, kandi ubuzima bw'impanuka iteka buhora muri garaje. Baza bandika akavuga ngo uyu munsi biragenda gutya, biragenda gutya. Naho twebwe reka da. Kandi umuntu wese utagira icyerekezo ciyagiye ntazagera kubikomeye. Ntazagera kuki? Ntiwogera kubikomeye. Twigarukire ku itorero. Abantu izi ntebe muzamuzigurira. Izi ntebe muzamuzigurira. Iyo umuntu akeneye nk'iyi ntebe ya plastique azaja kamukundi gahaba amaduka menshi. Woja ukeneye nk'izi ntebe ushobora kuja shawurimo hariya mu nyama. Iyo ugiye shawurimo ubwiye ugira gute? Ndaho murahegereye hano. Iyo umuntu agiye shawurimo abagiye ni gute utoje shawurimo gushaka zino ntebe? Ikintu kiba shawurimo ni imbugita n'inyama. Ni ukuvuga ngo intego ya hariya ni umuntu irasobanutse. Iyo unahanyuze uzawumvaga harufu k'inyama, ntiworuha wumvaga harufu k'intebe cyangwa k'amahozo. Iyo ushaka amasafuriya n'amasahani bafite ubukwe wogenda shawurimo woja. Hariho amaduka yabugenewe. Iyo ukeneye aya mabati ushobora kwinjira no muri supermarket Naivas uzuja. Hari ahantu hitwa ngo ni Royal Mabati n'ahandi hitwa ukundi, birazwi neza. Ntiworuhuja haba nubwo wawuzuye umwuka cyangwa ufite muke, ntiworuhuja muri Royal Mabati gushaka ikirato, kuko ba nyirabyo barabipanze. Baravango hano n'amabati n'imitemeri yayo, hano ni ibirato, bagasita barahazi abirato n'amahuzu. Aya mabafure nayo agira iduka uzamubona ko wanditse ngo azandika ngo ni electronique, bari electronique. Umva rero, itorero rya Kristo nimba abisi bomenya guha ibintu muzaba umurongo. Yesu yovuga ngo ndi umutwe w'itorero, yamara karire karikaba wambuce tirigira icyo rigomba gukora. Mwovuga ngo amen. Rikabaho ritagira icyerekezo, ritagira intego, tibikunda. Haba niyo twebwe ibyo twita ngo no gutangira amakanisa, ntabwo dutangira ikanisa ntibizokunda. Ikanisa ryatangiwe nimuvuge ngo amen. Nta kanisa tuzadutangira, tuzadukomerezaho. Twotangira wewe mwanzilishi wa kanisa yamye aragenda aricara yandika katiba ya. Niyo ngiye kubabwira mu mwanya w'zendo utari muremure. Sema amen. Mubyumve zenda mubimenye cyangwa nyine bibaceho simbizi. Arayandika neza, nta n'umupasitori, nta bishopu, nta arikibishopu, nta apotre uzushiraho intego z'itorero. Zashizeho na nyiri itorero ari we Yesu Kristo. Ikintu tuzadukora tuzatuzihishurirwa gusa. Wagiriwe amahirwe wohishurirwa icyo Kristo ashaka ku itorero, kandi ntikihishe yagishize hano muri constitution y'ijuru. Amen. Ntabwo ari ukuza ngo twasirimbye twagiye. Tugomba kuba twatwicara tese tugeze mu ntego z'itorero, tugeze. Hari ijambo nkunda riba muri Matayo ngira ngo ni 16 umurongo wa 18 niba ntibeshe. Riravuga ngo kuri urwo rutare Petero yari amaze gusubiza ngo nzahubaka itorero ryanje. Uwo ni Yesu wazuvuga. Kandi aravuga ngo amarembo y'ikuzimu, amarembo y'iki y'ikuzimu ngo ntazarigira gute. Mureke mwumve icyo kintu gikomeye gutyo. Sema amen. Ni Yesu wavuze. Yarabajije ba Petero, barahuzagurika ariko Petero aje kumusubiza neza. Ahita amubwira ngo uri Petero, kandi kuri urwo rutare, apana kuri Petero, kuri urwo rutare ariko Yesu Kristo nzubaka itorero ryanje. Amarembo y'ikuzimu azagerageza ariko ntazaritsinda, ntazarinyeganyeza, kuko ryubatswe hehe. None nkibaza, Yesu yo kubaka ikintu ku rutare cyarezareza kitagira icyo cerekera nicyo gikora? Ntibishoboka. Umva rero intego z'itorero kugira ngo tutaba abantu bakora ibintu mu bushishi. Sema amen. Ese rigomba gukora iki? Hari umugabo wabyanditse neza, abantu bakunda gusoma
muzosome igitabo cy'umugabo witwa Rick Warren cyitwa ngo n'itorero rifite intego, rigendera ku ntego. Icyo gitabo nimba ushaka kuba pasiteri cyangwa uriwe kizagufasha, kandi igihe tutarabisobanukirwa bizatugora. Harimo ibintu byinshi muri ibi ngibi ndimo kuvuga kugira ngo itorero ribe rifite imbaraga, ribe rifite imbaraga. Ni ibintu bitanu bikubiyemo ibi bintu byose mubona bigomba gukorwa mu ikanisa. Ibintu bingahe? Intego zitanu. Nari mvuze ngo zingahe? Zenda ndaza gutinda kuri imwe, ariko reka nzivuge zose byibuza muzisigarane, sibyo byiza? Izo ntego zitanu ziri mu byanditswe byinshi muri Bibiliya, ariko ndasoma byenda bibiri gusa. Hari ikintu muri Bibiliya cyitwa ngo ni itegeko rigira gute? Rikuru ritayandi. Kimuzi ko ribaho icyo bita ngo ni great commandment, itegeko riruta hahandi bamaje ngo si itegeko rikuru ni irihe? Muri Matayo 22 n'umurongo wa 34. Izo zanditswe bibiri ngiye kubibabwira. Ndagira ko ndagenda gahoro ku buryo umuntu wese ashobora kumva. Nuwandika sema amen. Intabye imiriro yatse, umuriro waratse kera turimo kugira ngo twumve neza. Haravuga ngo 22 Matayo umurongo wa 34, reka mpere ku wa 32 na 4 sorry. Ariko abafarisayo bumvise yuko yatsinze abasadukayo bakananirwa kumusubiza, bateranira hamwe. Umwe muri bo umwigisha amategeko amubaza amugerageza ati, mwigisha, itegeko rikomeye mu mategeko ni irihe? Niho rero tugeze 37. Haravuga ngo nawe aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Sema amen. Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere. Ngo ni rya kabiri, ngiryo rya kabiri rihwanye naryo ngiri, ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Muri ayo mategeko yombi, amategeko yose n'ibyahanuwe niyo yuririraho. Amen. Aha muri iri tegeko rikuru harimo intego zibiri, izindi zitatu turazisanga mu cyanditswe cyitwa ngo ni inshingano iruta izindi, Great Commission. Timuyizi? Inshingano nkuru harya ni iyi. Inshingano cyangwa se cyo bita Great Commission y'itorero ni iki? Inshingano nkuru timubizi kwibaho? Imana ibaho mugishaca. Abacu hano ntibabizi. Muzamukopera muri Bibiliya. Bibiliya gigira ibibazo n'ibisubizo. 28 Matayo umurongo wa 16. Tugiye kuhakura izindi zitatu, ndatinda kuri imwe gusa. 28 mwandike umurongo wa 16. Bibiliya yose yuzuyemo ibyo bintu, ariko reka dusoma aha honyine. Nuko abigishwa 11 baje Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. Bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Umva 18 uko havuga. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu isi no mu ijuru. 19 haravuga ngo nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Vuga ngo iyo ni imwe. Mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Iyo ni indi nshingano. Mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Mwumvisemo ibintu bingahe? Harimo kugenda guhindura, no kugira gute? Kubabatiza. Hakaba no kugira gute? Haleluya. No kwigisha. Nimuvuge ngo amen. Harya hambere twasomye havuze ngo icyambere mwumvise ni ukugira gute? Gukunda Imana n'umutima n'ubwenge n'imbaraga n'ubugingo. Iyo ni ya mbere. Indi kitwa gukunda mugenzi wawe kuko wikunda. Mwumve ukuntu ibintu byose biba hano, ariko tuzadushoka tubimenye. Icyambere tiwo kwa mucandika ngo kundisha Uwiteka ngo niyo ntego
mu buryo buri samari, mu buryo bworoshe. ni ukuvuga ngo iyo umuntu akubwiye ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose, ni ukuvuga ngo mu Giswahili bazabita ngo ni kuishia Mungu, yani kubaho gusa kuberaho Imana, aricyo cyitwa kubaho mu buzima bwo kuramya Imana. Kubaho mu buzima bwo kugira gute? Bwo kuramya Imana. ni ukuvuga ngo itorero rya Kristo iyo riva rikagera rigomba kwigisha abantu, rigatoza abantu kubaho mu buzima buramya Imana. ubwo abaririmbyi barahita bambwira ati se twoza tuguma tukaririmba, twohora turirimba izitonze, twe tukugana ka praise, kuririmba si ukuramya, ni ka style kari, ariko haba ubuzima bwitwa ubuzima bwo kuramya Imana, kandi burakenewe muri iki gihe ahari kurenza ibindi bihe. nimvuge ngo amen. Umurumva gute ubuzima bwo kuramya Imana no kugira gute? ubwo ububayeho gute? kandi ntabwo ari kubaho uririmba indirimbo zitonze. Indirimbo zitonze ziriya zitubwira ngo wakuabudiwa, oya siko biba bitubwira. yani tumeka bazamurira Yesu icubahiro, sema amen. niba ari ni safari toye yo kuva Gitengera nza hano Umoja, igomba kubirimo guhimbaza Imana, ko niko kuba mu buzima bwo kuramya Imana. niba ari n'ibiryo ngiye guhaha byo mu rugo rwanje, ngomba kubikora mu buryo bwo kuramya Imana. niba ari na imodoka ninjiyemo injana mu mujyi, ngomba kuyinjiramo mu buryo bwo kuramya Imana. gute? ku buryo konvayeri yo kwibesha akaguha ifaranga zirenze izo yagombaga kuguha, cyangwa akibagirwa kukwishyuza, tukavuga ngo Imana iranyibutse, ngo yabimenye no kuri ukuntu nari imeze nabi, ngo ariko Imana igira inzira ibihumbi zo kutugaburira. ayiwa izo ni inzira igihumbi zo kwiba. yewe heza umuntu ifaranga ziwe, Imana irakugaburira. timwovuga ngo amen. niba ni muri ofisi ya UN ngiyemo, ngomba kuyijamo mu buryo bwo kuramya Imana, kuko Imana yacu tituza tuyiramiriza mu ikanisa, tigira aho tuyiramiriza, nta n'igihe cyo kuyiramya. Imana yacu tuyiramya aho turi hose mu buryo bwose. sema amen. icyo kintu kirakenewe muri iki gihe cyane. niba ari ubucuruzi ndimo gukora, ngomba gucuruza mu buryo n'Imana indeba ikabona, no mu mibare nakoze, no mu mvugo navuganye n'abakiriya, naho naraye, naho maze iminsi mu cyaro, yazigaragura ko yareba ikabona gusa ndi umuramyi no mu bucuruzi. ni ikinyoma cya Shitani kuvuga ngo umuntu utiyocuruza ngo akiranukire Imana. ni ikinyoma. Imana yaduhaye ubwenge bwo gucuruza, ubundi nta muntu udakijijwe wagombye gucuruza, kuko ni akazi k'abarami. timwovuga ngo amen. mama waba uri mu rugo iwawe, icyo ni itorero kigomba gushishikariza abantu. mu rugo iwawe umugabo kumwitaho, abana kubitaho, ntabwo ari ukubitaho gusa nk'umugabo wawe cyangwa nk'abana bawe, ni nk'ayibadiri imbere kuraramya Imana. Imana yaguhaye abantu ugomba kugaragariza praise na worship. muri iki gihe dukeneye ikintu cyitwa ubuzima bwo kuramya Imana. nimvuge ngo amen. hari umunsi umwe abapapa bageze mu isoko, mu gitabo cy'umugenzi, ngo mu isoko y'imbura mu maro, ngo bahagere abapapa babiri, yari Mwizerwa mukristo na Mwizerwa ngira ngo bahagere, babona abandi bantu bose bari busy ko baragura zacitse. ibo ngo babe bareba babura ico bogura, ngo bama bararama bareba hejuru, ngo abantu barababaza ngo ariko mwebwe nagasuzuguro, nukutamenya iby'iwacu, ni gute muri ino soko yose mudashobora kunama ngo mugire icyo mukora? niki cyabaye? barababwira ati twabaye nk'abareba hano, twahebuye ntaco twe twogura. kubera iki? ikintu twashatse hano twakibuze, cyitwa ukuri. ukuri ni rwo kutwogura, kandi muri ino soko y'imbura mu maro nta kuri kurimo. uziko muri iki gihe tugezemo, mwavuga ngo amen. muri iki gihe tugezemo kubesha bisigaye bishaka kungana no guhumeka. abantu benshi ukuri ni nkiyo gusa kubwiye ngo mwaramutse, ni ngo wumva byenda atakubesha. ariko kuri telefone kubesha ni byabaye bisanzwe, mu ikanisa kubesha ni bisanzwe, business kubeshagaho biremewe. aho utuntu tumeze kutuntu nyine tw'abantu bataragera ku musaraba twarabizanye no mu ikanisa birimo, tukabesha n'Imana no gutanga. ubwo buzima buraciriritse,
ubwo buzima si ubw'itorero. Imana irashaka ko itorero ryayo riba abaramyi n'abahimbazi, ku buryo ugera ahantu ugeze hose bakavuga ngo lakini uyu ameokoka. Titwavuga ngo amen. Utararuhubereka Bibiliya, utararuhubereka Bibiliya bagahita bavuga ngo uyu muntu ni ukuri arakijijwe. Icyompa inyota yo reka mve kuri iryo jambo nimuvuga ngo amen. Umva mbabwira ibanga rikomeye. Imbaraga z'umukristo, imbaraga z'itorero ni ugukiranuka. Imbaraga z'umukristo, amavuta yacu ni ugukiranuka. Waba urinde n'abandinde, igihe cyose gukiranuka kuvuyemo. Noba mfite impano yo gutunga urutoki hano hagacikamo, nakora ku kimuga kikagenda, ntacuri cyo, kuko iyo ni impano. Kandi impano ni ikintu wahawe anytime. Erega Imana ntiyavugishije se punda, yavugishije ipunda iravuga. Ni ukuvuga ngo imbaraga zacu, autorite tugira, niyo turushaho gukaza gukiranukira Imana. Muzumve, sema amen. Iyo ibintu by'Imana havuyemo gukiranuka, ntakiba gisigaye, haba hasigaye iby'isi. Kandi simvuga ngo umukirisitu ntashobora kugwa mu byaha cyangwa ntashobora gukora ikintu kibi. Birashoboka, biranakunda, ariko umukirisitu ntazarambarara mu cyaha. Umukirisitu yaravuze ngo iyo nguye mbamzutse. Ariko narahumiwe iyo tudakirana, iyo twakuyemo. Tugomba kuba abantu tugakabza, tukongera tugakabza, tukaza tugera n'ahantu dutinya no kwimyoza umuntu ngo tukabitinya. Bikagera ahantu dutinya no kubwira umuntu ngo dore ukwasa arasa gute, tiwigeze umurema, tiwigeze ugira gute. Ariko ibi bintu zo kumenyera ubuzima bw'ibyaha n'amanyanga ntabwo ari ibyacu. Niyo mpamvu muri mu kubona imbaraga z'abakirisitu, imbaraga bavuga butumwa, imbaraga z'abaririmbyi zabashizemo. Tugakora byinshi ariko bifite umusaruro muke. Twakuyemo umutimatima w'iby'Imana, gukiranukira Imana. Sema amen. Cyo ni cyambere kigomba kwigwa mu materaniro, kigomba gukangurirwa abakristo, tugomba kubaho mu buzima n'ukuri. Nawe wasugenda ukazawumva n'ukuri. Tukaza tumenyera ibibi yeme, tukamenyera amanyanga, tugomba kumenyera ibintu biriya si byacu. Icya kabiri, intego ya kabiri ni gukorera abandi bantu. Kugira gute? Gukora. Twavuze ko tugomba kuba mu buzima buramye Imana. Icya kabiri itorero ribereyeho ni ugukora. Mu Gifaransa ni développement. Yesu yaravuze muri Marko, mwandike muri Marko 10:45. 10:45 haravuga gute? 10:45 haravuga ngo, Marko 10:45, umurongo wa 45. Haleluya Yesu. Kuko umwana w'umuntu nawe ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Ngo Yesu ntiyaje kugira ute, ahubwo yaje. Abantu bifuza kuba ababose hano bashira amaboko hejuru. Abantu bifuza kuba ababose, handi bantu mukamubwira nk'aba escort benshi, mukagira abantu babakorera nyine, mukaba ba boss. Ese umuntu yuguma gusa ntabe boss. Abantu bashaka kuba ba patro hano. Ariko inahangaha ndaba bishaka. Barabibuze. Kundi ijambo ry'Imana ukuntu rizarivuga ngo nimba ushaka kuba ukomeye, uba umugaragu ukorera abandi. Kandi ngo nushaka kuba w'imbere, uba umugaragu w'abandi. Nimba ushaka kuba ukomeye, ukorera abandi bantu. Byabaye inverse, titugikunda guhudumu, dusigaye dukenera kugira gute guhudumiwa. Ku buryo n'umuswara nk'uyu nguyu batawugutwaza, ko abantu bindi bagira agasuzuguro ko bataba bakora no kumuswara wanje. Wowe urawunaniwe.
unaniwe umuswa. Ese Bibiliya twabonye ko nayo naze kwiheza wa mudiyakoni ashese kurabona yonanira Bibiliya, reka ntware yewe nta bintu by'ibikabyo birebire ngo ni byiza ni protocole ni byiza, ariko mu by'ukuri nidushaka tuzogeraho tunabireka, kuko abantu bamwe bari kugira ngo none niki kintu kidasanzwe kuko twasa Bibiliya, ariko yewe nobasha umutwe kananirwa Bibiliya ku buryo usitara ngo ntimwantwa. Ariko Yesu afata abigishwa biwe abagira gute? Yabogeje iki? Reka mbabwire, nimuvuge ngo amen. Ko murabona aya mashuri ari hano hanze yagombye kuba ari ya Hope International Ministry. Ko murabona bino bitaro byagombye kuba ari bya Harvest Ministry. Ko murabona izi za ibindi bintu simbizi ibintu biraha bya Naivas, Naivas n'izi za station byagombye kuba byibuza ari bya tuvuge bya apostles nijemo. Kubera iki? Ninde wavuze ku itorero tugomba kuja mu ijuru gusa? Nuko Mana we uzoza ryari tugenda iwawe? Ariko Mana nubwo dushonje data we turahishiwe amaganya, mwihangane bene data nubwo mwamona bimeze gutya, kandi kuko tubona bimeze gutyo ni inzara yazanwe n'iki? Abantu bakunjije amaboko, inzara irabakubise, none ngo mu ijuru tuzosonza. Ibi biryo byose biba hano ni ibyacu, kora urye. Mvuge ngo amen. Ibi bitaro byamabiba ku gaciro gake, duhudumiye abantu. Amashuri dushiremo ibintu byacu, twebwe tuzi ngo ibyo ni iby'isi. Haba nugerageje kubijamo baramwanga ngo yamya tumurongo ngo ubu yabaye umunyabyashara. Sawa, kaho umunyabyashara, nimba ari umunyabyashara uzaba umuteja wiwe. Kandi iconzi ico umubose n'umuteja baratandukanye. Nzoza nzana kabemba ukarye, ninigisha nabi uzogotomera iyo myigishirije mibi. Nimvura nabi sinumshana ngo abantu bazama gupfa ukiholela. Hari kuraga ngo riba nk'ivuriro ryanje. No imba narafyagiye, bana namye kuramo kazana abantu bene abangaba bubaha Imana bakatuvurira abagore, bakavura abana, bagakora ibitangaza kandi ku mafaranga ari hasi, kugira ngo abantu bashime Imana. Turashima Imana kubwa ibitaro za Hope International Ministry. Nimuvuge ngo amen. Hari icyo ndimo kuvuga cyitwa ko ntabwo Imana idukeneye mu ijuru kureza uko idushaka mu isi. Itorero Imana ntirikeneye mu ijuru kuko ntirikeneye hano. Niyo mpamvu yabwiye abigishwa arababwira ngo nimuzoza muja gusenga muzamuvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe, hanyuma ubwami bwawe bugire gute? Ayaye timubizi. Ubwami bwawe butumbagire buje mu ijuru. Siko Bibiliya ivuga? Iravuga ngo ubwami bwawe bugire gute? Buze he? Aho none ko murabujana? Ko yavuze ngo buze, mwe ko murabujana he hano? Nigeze gusenga atari koma tiwumfasha. Sinzi turimo turumvikana? Nimuvuge ngo amen. Akoreka nkihore. Turi mu gusa Imana yovuga ngo ubwami buze, muzi kirimo ishaka kuvuga. Irashaka ngo ibibera mu ijuru ari byo biba muri umoja. None twebwe kanisa twaritajije turavuga ngo ibi nibyo abarunaka, ibi nibyo abarunaka, twebwe gusa kadusirimbira Imana. Ariko umunsi tuzakubona uzoyibona se igufitiye n'amatsiko wagize gute? Deserter yagutumye muri mission uradesert turahunga, none uzayibona izo kugateto banyiciye. Iyo mbimenya simba naragutumye mu isi, ngutumye ku rugamba ufashe imbunda naye naguhaye amasasu yose uyamariye hasi hano gakuri rutari hano hanze ntabarumva n'urusasu na rumwe warasha. None ngo uzo ese turacyari kumwe wa ndupoteye byabaye byinshi, turacyari ku cya kabiri. Nimuvuge ngo amen. Reka mbabwire, gira gutyo ukuboko kwawe, uri umukozi w'Imana, uri umukozi. Sema amen. Itorero ya mabarabara niyo ryagombye kuba ryayakoze. Ibi binugu byagombye kuba byarasibwe n'itorero. Hanyuma mureba akaga gatwagize. Iyo wanze gukora icyo ugomba gukora, haba n'icyo urimo kiza gifirisika. Muzamubona hari amatorero yacu ateye imbere hano muhishura gute? Siga ibihumbi ka 50
wumva amajaribu hano hari abakristo batagira uko bangana, ariko hano hantu wishyurwa buri kwezi kwaremwe n'Imana, kandi ayo mafaranga ushobora kwemeza kuko azaja kuri Kamau cyangwa Njoroge utanazi n'amata yaho aherereye, simbizi. Abakirisitu buzuye Imana na Yesu n'Umwuka Wera tungana gutya, kubera gusa kutamenya kuko turi abakozi ba Yesu. Zani sadaka hano, usare yarwara akabango nti bamusuye, ariko iyo haye akora ari muzima ntaza asura itorero. Ani mwanya Kamau yoguma kaza guma kutugira ibihumbi 50 buri abakirisitu tungana gutya, tukama duceceka ngwi tukaceceka ngwi, yewe baturye muhira baturye no mwikanisa namara kuza tubona ko mwahakoze neza. Singiye kubihanura kuko ntavyo neretswe, uko kwamaza akamabwira ngo ubu mbahaye amezi 3, ibaze kubungana n'aya meza mukabungana n'udutebe ngo ko turashaka aho dusengera. Abakristo buzuye umwuka, Kamau nta mwuka afite, bafite Yesu iwe nta nabikira Mariya afite, bafite Imana Data iwe taranabatizwa na Sunday school ntiyayigezemo. Muzi impamvu hacu haracyari ikibazo, titwigeze tumenya kuko inari iwacu kandi turi abakozi. Nta bakristo bagomba kuba bakene, zotwobunyuramo. Muranyumva neza? Sema amen. Wobunyuramo ariko sahacu ho gutura, kuko Data yaduhaye imigisha yose muri Yesu Kristo. Ariko ikiri twicisha ubukene si Yesu, no bushango dufite, ubushango dufite. Ariko naratangaye, Bibiliya izivuga ngo Imana izaha umugisha imirimo y'amaboko yacu, imirimo y'amaboko. Aho none wowe utarabona uko urya ngo uhage uzagaburira umuntu, niko yewe witwanye. Iyo baze ngo ku mwaka uzugaburira nk'abantu bangahe, ukamuvuga tereka ngende ngaburire runaka, tukiyarwana gusa nuko uburyo wobaho ni urugero. Kandi sasema amen. Ko nabangwe intego ya kabiri, itorera bungere dushishikariza abantu gukora, kandi apana gukora gusa kugira ngo twitungishe twenyine, ko babakozi babandi bantu kugeza igihe isi dushaka atari uko idukunze, ariko idushakiye izo baba tubonana, baruhe batugira inshuti zabo kugira ngo natwe tubabo bita abavuga rikijana. Nta mukene uzuvuga ngo ryijana bizaryigarura, uzuvuga gutya ngo naceceke we ngo nurutagira n'akamasa ngo nawe akavuga mu bandi baga, ni kwisikoze. Simpema mbwira ngo ubutunzi bwo tujana mu ijuru, ariko ubutunzi turabukeneye hano. Timwovuga ngo amen. Turabukeneye. Amaze nitumara tugatoya. Timwabonye hano muri Kenya ko byagenze? Mwabonye biriya bintu by'abatinganye ko birimo kwemerwa? Timwabonye mu Rwanda ko bazamuye amadarapo? Sinzi itorero turacyari kumwe, uko ndagira ngo dusangire ibizuzuye umutima, biturangiza dutahe musigare mubitekerezaho mubyuze. Sema amen. Ko munagira ngo niki kituma amareta yacu arimo kwemera biriya bintu? Ntabwo ari uko babishaka. Biriya bintu birimo ifaranga inyabitosimba. Noneho leta ikareba ikavuga ati ariko uyu musada nukatika biragenda gute. Ariko n'ubwo ndahamya neza bashobora kwinjira hano muri Hope bakabasanga n'ubwo bukene mufite, bakavuga ati twebwe reka nimuva ahangaha, nimuve hano, reka tubajane hariya tubagurire hegitari. Hanyuma buri mupasiteri wese ibihumbi 100 buri kwezi. Abaririmbyi mufite abaririmbyi bangahe? Dufite abaririmbyi nka 50. Buri muntu ni ibihumbi 33 ku kwezi. Naho abamama buri mu mama wese azoza byara kubusa, kandi abana tubigisha gusa. Turabasaba ikintu kimwe gusa, muzamureka aba bantu babatinganye musabane nabo, banywa ameza. Nabo nabantu banywa ameza, birashoboka ko ejo bazahinduka. Nurumva ndabaruta yamaza n'undi ndabaruta, God forbid ngo ni umugabo n'umugore bamabaza hano, si ukuyanywa gusa, bazoza bayatanga kubera kuko babatamitse. Mwama bavuga ngo turagira hotese ndacira ibiryoshe mire abandi bakaratsiza yuko musigaye mumera gute, rira kanisa ryanyu zagenze gute. Umutima ukaba ukubita ku bihumbi 100. None wamara ukava
ngo ariko rero ngo buriya nuko abantu baza bakabza ngo bamaze kwigira abamabungu ngo ariko nabona abantu nk'abandi ngo nabone nk'abantu nk'abandi ngo none ngo zogenda gute ngo buriya Imana igira inzira nyinshi, Imana igira yagenze n'abantu bari bafite ubushobozi baragendiriye. Uko niyo mpamvu baba badukomandinga, niyo mpamvu mbabwira abakirisitu bagenzi banje twirinde ubukene kakwa kundi kubunyerere. Usibye umuntu warangaye ntawe unyura mu bunyerere. Imigani zivuga ngo buza bugenda butegamye mu nzira ngo burebe uwo bwo kubikira bwo kubitambusha amazi ukaza gwabona urarangaye bukakubamaho. Ayi wewe iyo bugutumutseho n'isazi ziwanyu zizazi gusuzugura. Murambabarira ntabwo mpambabwira ibintu bya prosperity ko ndababwira ko itorero dukeneye ubushobozi, ni nayo ntego. Sema amen. None ubu ngubu leta za Amerika mwavuga ngo amen, n'ibindi bihugu ubu ngubu ntibishobora kujana umwana ku ishuri rya leta ngo wibeshe ngo mwigishe ngo Imana ngo ukunde Yesu. Ndekera umwana nimba zosenga kano gatuti biramureba, nasenga nyamujongo biramureba. Umwana wanje nakenera ku imbwa akaba ari yasenga biramureba. Kubera iki? Nuko bicecetse, nuko bimeze. Ariko ahantu abantu bagomba kwirukira ni mu mashuri y'abakirisitu, mu mashuri y'amakanisa. Ari hehe? Ari hano umoja ari hehe? Kwa aya mategeko agiye kugera hano abana bacu bazigira. Shima abayisilamu barayafite, abaturika babahenga bayagira. Ari he? Ayabapora ari he? Ayabapora bahenze habana bayafite. Abahenze nta muntu uciriritse ho yajamo. Habana hoteli zabo ziba zihenze si ibintu. Umva mbabwire bene data, ese ibi bintu ko ari cyo bimaze? Mwavuga ngo amen. Iminsi yo gusirimbira ku bujiji mureke tuyivemo. Iminsi yo kurara mu mahombi tudafite icyo tuhadusengera ngo ko turasengera gusa processes gusa. Ikiyobza bwenge kiri hari uzoge numara kugerayo uzogera uzobuhekeje ukuragenda n'indaya ko zirajayo hanyuma yewe aho gusengera ngo tumenye ngo se y'imyaka 30 iri imbere ni yihe Mana ku itorero ryawe. Ayi nimuvuge ngo amen. Iyi myaka 10 iri imbere Kenya ibintu bizugarije Kenya tugomba gutsinda tugakuraho tukamara nibihe tukaba abantu dufite plan y'igihugu. Abandi bari mu kudupangira bakadupangira imyaka 50 turi inyuma. Ko ndababwira ngo intego y'itorero pasiteri nimba mufite abantu hano bataba bari mu mirimo mubirukana. Niba shaka baze mu materaniro ya gatatu mabwe muvuye mu kazi muza ari uko mwahagaritse ibikorwa. Apana kuza kuko gusa mwabuze icyo mukora. Iyo muje abo ngabo nta nico bazamara muri ministeri ya Yesu. Yesu yaravuze ngo data arakora ngo nanje ko ndagira gute naje ndakora. Duheze Yesu icubahiro. Nimuvuge ngo amen. Nibzako kugira abakirisitu badakora muzabirebe. Nabonye twadutanga isadaka hano nta 5,000 bihari, ahubwo ndabizamuye nuko ndapfunduye no pfundura noba. Sinzi ko hano hari 1,000. Tumubona ko turi benshi hano bariko murebye hano. Ubu n'ubukene harimo kandi ko ndakubita ijisho gute n'imituku gusa. N'imituku ntakatsi kibisi tanigaju ririmo. N'imituku nikabuje ko muri gicinji. Habo ndimo kugaya matura ariko iyi ni level itugaragariza uko tumeze. Tituzi gutangira Imana, tituzi gukora, tufite ubukene. Ico ni icambere natwe atundi dukeya dufite. Ndahamya ko kwishura ikibanza hano mushobora kuba muzamugira gutya mukenda guhe samakanisa yacu sente tuyazi twese. Umva mbabwire mwavuga ngo amen. Ningaruka byenda nzabigisha ukundi itorero ari umuryango wa umuryango wa ugomba kuba proud nuko hari ico wakoze ukagenda ukiruka kaba Mana wangiriye neza nagize umugisha none naje ndaje ndagushimiye ngiki cacumi ngaya amaturo ngiyi mucango noneho hanyuma itorero ikazamuka igakora ibikorwa byinshi. Bya gatatu mwavuga ngo amen. Ya gatatu irakomeye ni nayo ndangiriza. Simbizi nimba ariyo ndangiriza. Ni ikintu citwa ivuga butumwa. Mugende mu mahanga yose muhindura abantu ivuga butumwa. Akakane ngo nukwigisha abantu
kwigisha abantu. Icya gatanu, kubabatiza ni ukuvuga ngo bave mu muryango wa Satani baze mu muryango w'Imana. Nibahagera tubigishe kubana neza, bakundanye, badafite amacakubiri, badasubiranamo, aho umwanditsi w'Abaheruri yabavuze ngo tugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, so bita social. Kuko iyo nayo nasanze ari ikintu gikomeye kiza kimara umuryango nko kwatsa ikibiriti. Icyo ngicyo kibaho ibintu byinshi sinkivuga. Ubwo navuze ngo icyambere ni ukubaho mu buzima bwo kuramya, ubwa kabiri ni ukugira gute, gusafinga, gukorera abantu. Icya gatatu, kuvuga ubutumwa. Icya kane, kwigisha. Icya gatanu, ariko kubanisha abantu bakabana neza, ngo nibabona mufite ubumwe ngo bazamava ngo yo nukuraba aba nabima, ngo bigatuma n'abantu benshi babongera. Izo ko ndumva hari ibintu byinshi kivugaho, reka nkireke, reka nkonjore gato ku kintu c'imyigire. Urabona, kugira ngo nze kurangiriza kwivuga butumwa, turacari kumwe ko nagira ngo twumve itorero nti turiho gusa kugira ngo tugomba kugendera kuri strategy. Iyo umuntu yakijijwe agomba kuza hano ntabwo tuza hano kuneza, nimba nabyita kwinezeza cyangwa muri ambiance, gushusha urugamba. Ni nako bimeze. Ntabwo tuza hano gushusha urugamba ngo kagira Imana. Hano mu itorero ni ahantu tuza ufite igitabo, ufite ikaramu, uwanyu yasinziriye, noneho wamara kugera hano hakaza umwarimu hano akatwigisha. Kanisa sema amen. Umwarimu akagira gute? Akatwigisha tukabaza n'ibibazo. Yesu yageze agenda akabwiriza mu biterane, yamara akaja kwigisha abigishwa, akagenda akabicaza akababwira ngo mwebwe ko murumva, ngo barabe bakamwibutsa ati hari topic utaratwigisha yo gusenga. Tuzadusenga gute? Titwiga dusenga ariko tuzadusenga. Titwiga kuririmba ariko tukaririmba. Mu materaniro ntituzi discipline yo mu materaniro. Hano sahano ho kuza ngo pari umuntu wese naza ngo arebe ngaba ngaho basinze kabisa. Umuntu wese ni mikoroni. Hano na hano nituhagera turirimbe bien, twicare amaze batwigisha. Rero mukona iyi weakness dufite indirimbo nyinshi. Iyi ndirimbo nyinshi kuri hano kugatabariri abakristo. Izi ekole zacu zishobora kutazaproduza abanyeshuri beza, kuko ishuri riproduza abanyeshuri beza biterwa na kalite, apana y'ibiryo nubwo bikontribuwa, apana kalite y'abarimu ibimeze iti. Kanisa ni muvuge ngo amen. Murabona abakristo turabambere bazabanyurwa n'umuntu wadupfunyikiye amazi. Umuntu akamaza hano agahagarara akadusetsa, umuriro watse aho. Uwo muriro uri mu kwaka ntugo twike, no muriro umeze gute? Tukabwaca tukamasura tukamutumira, akamafata isaha yose arimo kudutwika, atubwira ibintu ntacyo bidufashijeho mu buzima, ntiyambi tubwira ibintu bijanye n'iryo simbizi, agasoma kandi kangana gutya umukungu uva ngaho kagera nkiriya, tukama twiruka tukicara ngo runaka no kuri, ngo runaka haba umwanya wa buri kintu mukagira Imana. Simbiza ahantu bambivugira nimba bikwiriye, nimuvuge ngo amen. Timuri abacu se turaziranya, ari cyo mwumpisha, turaziranya niyo mutavuze nzamenye uko muvuze. Yewe none tuguhaye isaha yo kutwigisha, none mu isaha twaguhaye iminota 45 urayivyinyemo, hanyuma none se nugira ngo cya turumva no kuri jambo. Hari umwanya wo gusirimba nubeho nawe ugeze. Nyamara abantu barambure bibiri hano, hari abantu batazi mataya hwaba, kandi umuntu wese udahagaze ku ijambo takitazamutsinda. Ubu buzuke bwacu bwo mu migeri tubugabanye, dushaka ubuzutse bwo mu ijambo ry'Imana. Uwubatse ku rutare imivu yaraje umuyaga uraza imisizi ibindi byaje ngo yamisigara ari ngangari. Naho nani wari wubatse ku musenyi, umuvunguze kera burinjiye, umuyaga nguze biba birahengana, sinzi igihuha cyagize ucyo ngwirago ngo kandi kugwa kwayo tikwari guto ngo kwabaye guhamo. Ubu dufite
abakristo kubera kubura ijambo. Sinzi nimba uriya mama baba bamusobanurira, sinzi nimba ari we nabonye ko banamusobanurira. Asante, sema amen. Ubu dufite abakristo mwe abakozi b'Imana mwe bahagaze kahana umuntu uhagaze hano ko murabona nananiwe gukura ukundi hano kera natibutse ukunda urabona ndacafite abana batoyaga nkeneye kurera. Noneho urebe nk'umuntu uhagaze hano haba na bebe yo gutsinda, kubera ko ntawe uhagaze. Umva mbabwire bene data ndimo kwibwira, tureka bazamure Yesu icubahiro. Amen. Hano naho kuza kwigira ekole ekole twumvaga komeye za bwindi, umuntu akaza nshobora kuba pastor ariko ntazi kwigisha, nshobora kuba mfite impano y'ubwungeri rwose ariko ntari umwarimu. Hano akaba nshobora kuba ari umwarimu tukamubwira ngo teme dushaka kwiga uku kwezi ni ibi mpambabwira nibyo nzavuga iwacu kandi mubwire ngo ni hane wanyu gusa. Ni ukuvuga ngo uku kwezi simbizi ba pastor bari hano hari teme muzamona tuba dukunda kugira amatoraniro yacu. None umuntu yoza none akatwigisha kwizera, undi yaza ejo akatwigisha kwihangana, undi yaza akatwigisha ukuntu processes igomba gucamo, undi yaza. Ariko ko murumva twozofata iki none uko turabakristo ko turabakristo basho, ni ukuvuga ngo turabakristo batuze ubwangati. Ubundi cyiza cyo kudahuna ni kimwe, nuko papa na mama baba bazi ngo uyu munsi ni umuceri wariwe, ejo ni umutsima, ejo noneho bazazana imboga n'amayini. Ndetse akakana ko bavuze ko gafite amaraso make kagomba guhabwa renga nyinshi, hanyuma kakanahabwa igikoma. Apana bene cyakindi igikoma nyagikoma kugira ngo kana amaraso azamuke kare kiguma kurwara. Ndetse basuzuma gutya ayiwe nimwenka bavuga ngo amen. Nubwo uyu mwana ari mu gusa ko ufite ubuzima, ariko murebye neza afite amashiringi menshi mu mutwe, uyakwiriye neza umuti bakawukuvugutira wa naho worya hano none ejo ukarya ejo ukarya. Uzi uko bizabimera ku muntu ko abantu bakunda guhuna, azaje akaba runaka agasanga no umuceri, yagaruka iwabo agasanga noneho ga no umuceri wari uhageze tepa, yagera hano agasanga akamahora ku muceri, yaruha neza agacurama. Umva mbabwire bakristo bagenzi banje mwovuga ngo amen. Igihe kirageze ngo tumenye ico gukora. Intego y'itorero ntabwo ari ugushusha abantu ngo basare, intego y'itorero ntabwo ari ugutanga ibintu byinshi mbese ngo amagambo menshi ngo nitubone igisirimba abantu ibyo byatwishe. Ikicuye iyo gishize turi mu gusubira iwabo w'umubiri imbazi. Niyo mpamvu turi mu kugira abayumbe benshi, abaririmbyi benshi, abavuga butumwa benshi. Ukubita umugore ntibimusaba ngo atekereze, kumureka akagenda kumwicisha inzara. Kubera iki? Arahagaze ariko ntafite matumbo, ntafite ibyo mu nda. Ni iki? Ni ijambo ry'Imana riza rigeramo umuntu akaba arakomeye. Tureka bazamurebe. Haleluya! Igihe cyo gukunda urugamba rushushe mukireke. Hano muri Kenya harashushe bihagije izuba ryavuye. Igihe cyo gupimira amateraniro ku mikunga no ku miziki siki mukireke. Igihe tugezemo ni igihe cyo gucukumbura ibyanditswe kabiberoya. Abiberoya ngo bari beza kurushaho kuko ngo bahoraga bita kuki ko byanditswe. Umuvuga butumwa mutumiye cyangwa twatumiye araho nigeze kugera sanga umuvuga butumwa karabwira abantu avuga sinza akantu yavuze kangana uki kandi ni muri ano mayeneo ngo amari amavuga ngo ababembe ngo bagaza baje ngo kurya ngo bakamanyira umutsima ngo amena itorero ngo ame ngo bakama bawumba ngo bakawumba ngo bakamakubitamo ngo baza bakagira uki ngo sema asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu kuko ababembe baza bazinga umutsima bagakubitamo akagomba bakagira akagomba bakagira uki ngo kagera hano ngo kamamba ngo abakristo ba Yesu nabo none ndahomewe. Ya foto raravuze ngo ari mute none muzukuri mureke tureke kunezerwa tureke abaheza Yesu cyubahiro niba turi kumwe sema amen. Ngo muzukuri umubembe kumanyira umutsima
akawuzinga nukuzinga hajya ko akawubumba akawukubitamo akawugiraho cyangwa n'urukumwe. Yesu ashimwira aho ngaho ni igisimba kiri aho ni iki tiyarekeraho. Ndabwira abantu bazaba bungere mu minsi iri imbere, uzi impamvu nje nzavuga byose, sinzi umuntu uzonderera abana, sindi mukumumenya uko uzonderera abana ni wewe ntukagata abana banje ntibakakugwe mu maboko, tukapfunyikira abana banje amazi. Sema amen. Niyo mpamvu nzamvuga byose ntitaye aho ndi nabitabye abari titwavuga ngo amen ngo amare yamasubiramo ngo azayibuka ngo neza ngo iri yaruguru Museveni Amina. Hari n'umucuranzi wari kuri keyboard ngo karatwa ngo wambuke gwe zaba apana hano ndetse ko ndanga kuhavuga ko ndagira ucyo ngamba mpabona ngo wambuke gwe ngo banona gwe ngo wagira gutesa inkibyibuka ngo kuri wanyama uyu yamashiramo sente ngo ta context birimo sinumwanyaga ngo yaje kudusetsa kandi abakristo tukama dusoka tuva ngo runaka ngo ariko no twabona ukuntu abantu urabona abantu basigaye bafite stress iyo bagize Imana bakabona umuntu basetsa nukuri bazaba bakaba kabaririzinga stress no twama tuva ngo namavuta ari asa amavuta n'amafuti tabwa n'amavuta ari asa n'amamesa n'amafuti. Umwanya w'ijambo n'umwanya w'iki w'ijambo mwige niturangiza kwiga babaza ibibazo ibyo dushoboye tubisubize ibyo tudashoboye tuje kubishakira ibisubizo nihinga mu materaniro tubigarurira abantu tubabwire ngo rya jambo mwabajije dore icyo cyashakaga kuvuga kandi sani museme amen. Ariko bitari ibyo nitudafata umwanya wo kwiga nitudafata umwanya ngo twigisha abantu nitudafata umwanya ngo twigisha urubyiruko twigisha abakristo tuzahora turi abantu badafite umusimamo. Icompa abayobozi bahari muri iki gihe ngo duheze umwanya ijambo icompa naje ndimo icompa kandi bene abo bavuga butumwa birashoboka ko zenda tubafunguriye nka icyo bita ngo ni centre culturel inzu y'imyidagaduro nayo ni byiza kandi nabyo zenda byoramye Imana bakadusetsa tukagenda cyacihiriye hano ntimuzi cyacihiriye kandi ikintu ciza cyane naje nojayo sindaje ariko nojayo nza nayikurikira umuntu akamaza akadusetsa amara ukumva nyine imiziri yongereye naho mwikanisa iminota 40 y'ijambo ry'Imana 30 ikabiya byenda gusetsa twarangiza uwo muntu agasubira akagaruka ku gatuti ka Yesu agasubira kandi akatugati twamara twabanga dutange ni sadaka ngo yo kumuherekeza. Hapana nimukugira ubwoba ngo umunsi Imana tuzagera imbere yayo izantereka handi mbwire ngo mugwaneza wari umwunge babantu naguhaye niki cyabagezeho wabahaye iki feva naguhaye kaguha abantu bangana gutya ubwo ko ndabwira abapasteri muzaba abapasteri apana twebwe ko turakura mu twacu kurenge ndabasabye n'ibiterane byanyu muzamukora ibiterane nimba mwavuze umugize ibiterane nta mpamvu y'ibiterane igiterane kidafite intego kora igiterane murashaka kwiga iki murebe umwarimu bikwiriye wo bibigisha namara kubiga iconzi ico ntihazabura 3 10 bahinduka kandi igiterane cyahindutsemo umuntu umwe ico giterane kiba cyagindutse ariko igiterane cyasetsemo abantu ibihumbi nta bugingo bwakozweho ndababwiye ngo ya mafaranga na wa mwanya biba byahombye. Ndabasabye abazaturerera abantu ndabasabye nimwicare intego y'itorero no kwigisha abantu. Sema amen. Haleluya. Zobanke cyangwa zikaba nyinshi zoba kandi si ngombwa ngo twigisha abantu ibyo bakunda. Haya tuzatwigisha abantu ibibakwiriye duhamagara abantu batwigishiriza abantu habeho n'umwanya wo gusenga habeho n'umwanya w'ibindi ndabingiza akanyuma ariko ndangirizaho Yesu aravango nimugende mu mahanga yose nimugende muhindure abantu kuba bigishwa banje. Reka ndeba abantu baherutse kubwiriza abantu bari hano baherutse kubwiriza abapagani apana kubwiriza mu ikanisa abantu baherutse kuja kubwiriza abapagani bazamura amaboko turebe ndabona umwe mbonye undi uwa gatatu uwa kane wa gatatu Imana ibaha umugisha nimo bakubitira amashimwe izina rya Yesu. Ba pastor muri hano turaziranye simbizi
nimba muri porogaramu y'amatorero yacu ikintu priority kiza bwa mbere ni ukuja kubwira abantu. Yesu uzakozwe n'intumwa aravuga ngo umwuka wera nabamanukira muzaba apana abagabo b'amapataro. Imana ishimwe ko n'abagore basigaye bazambara. Apana abagabo b'ipataro, abahamya ngo mugende i Yerusalemu na hehandi ni Yudaya ni Samariya no kugeza. Reka mbabwire twebwe ko Yesu yavuze ngo tugende, ninde wundi wasubiye kutubwira ngo twicare? Ninde wabwiye itorero ngo ryicare? Timuri mukona ko twicaye? Uyu ni comptable ndawe kanisa. Kubu nkubajije mu mafaranga muza mwinjiza hano azaja mwivuga butumwa arangana gute? Ushobora kumbwira ngo ntayo, nkaba byenda yo mwahaye kuko kwacu twebwe ko ntavuga butumwa nje naje gusura bene data. Ntabwo naje mwivuga butumwa. Iyo nkeneye kuja mwivuga butumwa Mombasa, Masaini naho hanze abantu badakijijwe, ariko hano naje gusura bene data no gukomezanya mu ijambo. Tavuga butumwa ndimo hano. Abavuga butumwa bacu bari mu gusengerwa buri munsi, intambara ikaba ngo bonti bazabigisha. Agatuti kumuvuga butumwa saka, agatuti kumuvuga butumwa ni mu isoko, ni muri garage, ni mu kwibarabara, mukagenda no mu giturage. Wazugenda wasanga umuntu aragiye ukaragirana nawe wamubwiriza. Niba ari kuri mujengo ukihangana ukariterura mugenzi wawe arimo kumubwira. Ubushize twaragiye dusanga abantu barimo kujaburura ibi mu mirima yabo, ibi bintu za beterave murabibona barimo kubijaburura. Noneho mbwi wacu tuguma umubwirize nanje ngume kuko gakazi kiwe ntigahagarara. Njewe si ngo mare ndata sinze acide iranandya cyane. Mano fashe no acide ntigira icintwara kuko turashaka imitima. Bari bane bama bakizwe cyaremwe. Nibwo bwa mbere nari njaburuye bwa mbere. Ariko kuko twaza dushaka imitima y'abantu. Ngo buce duhuye n'umusore wari umeze kuko kwanyu, sema amen. Aratubwira ati nari nkeneye ko mumbwiriza. Nuwo Yesu kamwumva, ariko dore mvuye kuri mujengo ko ndirukanka ngiye kurya. None rero kaba mu ntegerezo ya wo twemerera tukiruka nawe ti Pastor Shingari nka naje ka iri amasayini twama twiruka twatuma urebe kingano yanje twama twiruka. Yesu anakupenda ngo tugere nkariya, dore tumaze iminsi tudakora siporo, tubakera twarusha. Ukimpea maisha yako twama tugira ngo tuje kugera nkari imbere. Ati ya aturwo rukundo sinoruswata ni musengere, twaramusengere twaza tumuhumekeraho gusa. Bwana Yesu wabariki, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu nakupokele. Timwovuga ngo amen. Uwo azaja mu ijuru, amaze ngo nitugera mu ijuru ijambo riravuga ngo abahinduriye benshi gukiranuka ngo bazaka nk'inyenyeri iteka. Ejo bundi twage iriya Mombasa kubwiriza ngo dushike umusomaro mwarakizwa. Nibwo bwa mbere nabonye umuyisilamu anywa ameza. Kazani ko turasangira n'umuyisilamu ameza. Haza umugore umwe tugeze mu nzu gutya aratubwiye ngo tumusengere ararwaye. Ati sawa kurwara turaza kugusengera, ariko se mu mutima bimeze gute? Yesu uramuzi. Turamubwirije hari n'iposho ngo habe na kane yamayitaba Imana, yakijijwe n'iposho na gatatu ndetse mu ijoro agira gute yitaba Imana. Ari he? Ari mu ijuru cyangwa agiye muri Gehinomu? Iyo tutahagera uwo muntu yaragiye he? Hari abakristo tumaze kuba abicanye ruharwa. Bibiliya mu gitabo cya Ezekiel 3:18 haravuga nimbwira umunyabyaha ko azapfa azize ibyaha bye, nawe ntumuhonye ngo bimubwire ngo gupfa ko azapfa, ariko ngo amaraso yiwe 3:18 ngo ni njewe uzayabazwa. Uturanye n'umupagani, urabizi ukorana n'umupagani, turatinyuka n'umunsi n'umwe ngo mubwire Yesu. Kandi biroroshe nimba wovuga amakuru ya Amerika utaragerayo, aya Yesu niyo yoroshe kubwira umuntu ko Yesu amukunda. Reka mbabwire kanisa, sema amen. Igihe kirageze ngo dusohoke muri bino bikuta, tuza hano tuje gushariza. Ta telefoni zihora kuri sharijeri tibibaho. Sharijeri ihoze, telefoni ihoze kuri sharijeri bateri gira gute? Iraturika. Kuko niko abakristo twaratoraguritse. Ariko twohora mu ikanisa tugashaka imbaraga tukazibona, twarangiza tukagaruka na gatatu tugashaka imbaraga tukazibona, niyinga tukagaruka.
abantu ko barapfa bagashira hano ngo Imana yatuzanye ngo kera tujana mu mahanga bwivuga kera tujana mu ivugabutumwa abanyakenya badushiranye na bene wacu hano dore uko biza bigenda timwavuga ngo amen. Imbaraga twahawe nizo kuzana abantu kuri Yesu. Iyo zitazanye abantu kuri Yesu ziza zihindukirana bene zo. Imbaraga zabaye nyinshi tizigira ico zikora ziza zihindukirana mwene mbaraga zikamwereka. Muri mukubona ya macakubiri dufite mu matorero nibiki imbaraga zabaye nyinshi ntakazi zifite. Keneye kubwiriza nawe ukene hano ara pastor batanu umuvuga butumwa zagerwaho gihe kene bari muvuga butumwa umwe ni cyumweru kimwe undi kindi ukwezi kugashira ntiborangiza ukwezi bagafatira ukundi igihembwe n'aba pastor gusa. Hano hari undi nawe urimo kwaka gasita karaka urakira he natwe tutarabona ikituzimye banza ubucecetse yarangiza akamatera hejuru ngo ariko njewe ngo ni gute batazabambona barakubona gute nabo batara baracari ko baka akamahindukira ngo abantu bagira ivangura ngo ni gute njewe ngo kuvangeze muri kanisa ngo njewe utaravuga n'umunsi numwe yewe kuraza kurwanira hano genda hano hari ahantu wo kwamuvuga waruhimvuga agagazi kaza ukikubita hasi genda uvuge ugaruke hano wisharize usubire uje mu kazi. Timwavuga ngo amen. Abungere muri hano igihe cyose tutarasobanukirwa iri banga ry'ivuga butumwa amatorero yacu ntazakomera kuko Imana izitanga frais de mission ku muntu wagiye muri mission. Iyo umuntu atagiye muri mission Imana ntizitanga frais de mission. Niko bimeze amatorero yacu. Urabona kino gisirimba tatubyinira hano gifite imbaraga nyinshi hanze twebwe twarakimenyereye dusigaye tugikoreramo amakosa ni cyiza ariko tugisohoye hanze hari abantu bakireba gutya bakanezerwa. Ejo bundi muri Pentecoste nabwiye abiwacu ndababwira ngo iyo watyajije umupanga ukawutyaza tuje gutema biza bigenda gute umwana azaza yawusitara ukamumukeka waje kumanura nk'akantu hejuru naho umupanga urahari uri ngangara ukabura gutema. Uko niko imbaraga Imana yaduhaye kubera ko tutatuja kuzizanisha abantu bapoteye bariri ko zirahindukira zikadukubita hano twenyine nikajya kwa amashanyarazi tukarwana none tugacikamo ejo tugacikamo ejo bundi tugacikamo waruha neza ugasanga ucitsemo wenyine umuntu azaru akicikamo mwana mwabona bene bizo bintu umuntu agacikamo yagera noneho agasanga ari mu nzu n'umugore n'abana nawe agacikamo abana akamwe atete tuzoguma muno reka natwe tugende tuje mu bandi bakaba bacitsemo yaruha nawe noneho akabacitsemo none ari hano ejo ari hano akazagaruka sonda bishop wizina nkanyihasha utakigira no ako wiwe byibuza bayarababyaye. Torero rya Kristo ndarangije nimushira ubwenge ku gihe tumenye kwivuga butumwa riratureba. Izi mbaraga izo ndirimbo muhamuririmba abana bacu nimukubite igisirimba hano nihashaka hareke gukira numwe ariko hazaba humvise benshi kandi akazi kacu sugukiza akazi kacu no kubwira abantu. Nugenda mwivuga butumwa ukabona nti byakunze ukabona nti barimo kukumva nta kibazo nta mbaraga tugira zo gukiza nta mbaraga tugira zo guhindura abantu. Imbaraga zacu ni ukuvuga hanyuma ijambo rukavungana kandi ashobora kuba adakijijwe none ariko uriya mushare wa murasha ejo azahura n'uwundi muntu ubwo yama yicara yamakizwa. Torero rya Kristo nimuve mu ikanisa nimureke tuve mu ikanisa tuje hanze tuzano tuzanye ubuhamya bw'ibyabereye iriya hanze no kuza kwishariza ariko tugima bwo kuramya Imana kumanywa na nijoro. Birashoboka kuko turakamenya ko hari ico imirimo wagombaga gukora haba mu itorero haba mu muryango haba mu gihugu cyawe wavyicayeho kurahiga ukuntu abandi bogukorera. Uhaguruke dusenga maze nawe utahura umurimo wawe ugira icyo ukorera bene data. Birashoboka kuko inyigisho waziteye kure tugishaka no kumva bigisha n'ubu ngubu ushobora kuba wavango yatinze ngora ko umuntu yovuga isaha irenga bari bambaye isaha n'igice nuko inyota y'ijambo tugisoma ijambo ry'Imana ngufata umwanya usenge nawe uhaguruke dusenga Imana. Birashoboka kuko kuzana abaho turanye n'abantu turababwira ndashimira Imana
hari umukristo wacu wambwiye ngo abantu bogoshana bose amaze kubabwira ubutumwa bwiza, nta deni afite. Wewe nta muntu n'umwe uri mu kubwira, uracecetse gusa. Gira n'umubwira, nimba wumva ufite uwo mutwaro, turagusengera Imana kugira ngo byibuza nawe ugira uwuzana kuri Yesu, umwe kuri Yesu. Hari ubuhamya nkunda bwa se wa Rick Warren, ngo ari ku gitanda agiye gupfa, yari umuntu wakundaga ivuga butumwa, noneho ngo akazaguma akagira gutyo kuboko, ngo ashaka gutibuka ku gitanda. Umukazana we ngo akamubwira ngo ariko Jimmy, niki wagumye hamwe ugapfa nk'umugabo? Ngo akakomeza akagira gutya. Bahamagaye Rick Warren ngo hagere, aramubaza ati se papa, niki gituma ukomeza gusambagurika, wapfuye nk'umugabo, kuba uguma kugiraho cy'amaboko? Arababwira ngo ko ndagira ngo ndebe ko hari undi umwe nosingira kuri Yesu, ko ndagira ngo ndebe ko nocikana hari undi nzanye kuri Yesu. Mwamare kumva imbaraga zimushizeho, ashira ngo kuboko hejuru ya Rick Warren, aramubwira ngo zana umuntu kuri Yesu. Iyo mpamvu muzamubona uriya mugabo yakoze ibintu bidasanzwe. Abaza basoma amateka yiwe. Igihe kirageze muri Afrika tugira abamisiyoneri bagende baje mu bihugu. Ndagusaba kugira ngo uwo mutwaro mugire, tuzana abantu kuri Yesu, tuzana abantu kuri Yesu. Hanyuma ushobora kuba ufite ikibazo c'imibanire n'abandi, kuko nayo ni intego ya Yesu Kristo y'itorero ryayo. Ubana nabo mu rugo, nabo musengana n'abandi, urifuza kuko Imana yo gutonyangiriza mu mutonyi wo kubasha kubana neza n'abantu. Data ari hano, Umwuka Wera ari hano, arabigufashamo kandi urabana neza n'abantu, ubuhamya bwawe buhinduke. Reka tuzamure ukuboko kwacu kw'iburyo. Data wa twese uri mu ijuru, tunalibariki jina lako Bwana wa majeshi. Hakuna mwingine kama wewe Yesu. Asante kwa neno lako. Ulisema halitanguka bure, bali litatenda kile ambacho Bwana nimekuja kutekeleza. Data, ndasaba ngo ukingure ibitekerezo byacu, tumenye intego z'itorero, evaluation yacu y'umwisho w'umwaka cyangwa hagati mu gihembwe. Tuje tuvangwe se ivuga butumwa ryakozwe kangahe, ese amasengesho yabaye kangahe, inyigisho tugeze hehe, imibanire y'abantu bacu igeze he, ubuzima ibikorwa bifatika lebrase la guria sandala kose bangolo pe ezandala triase. Data, ahantu haba ahantu ho kwigira itorero ryawe Mwami Yesu Kristo, tuve mu bintu bimeze nk'umwotsi, tuve mu bintu byasacuka, tuve abantu bahagaze ku ijambo ry'Imana. Itorero rinyeganyeza isi, itorero rihindura abantu, itorero rihindura ubuzima bwacu. Abantu nibaza mu itorero baciriritse, nyuma y'iminsi mike bazamuke. Abantu nibatugana bakirwana n'ingeso zimwe n'izindi, umunsi ku wundi bakomeza bakuzwe n'ijambo n'inyigisho. Amaze Mwami Yesu, buri muntu wese agira inyota yo kugira uwazana, agira inyota yo kugira uwazana. Data, ndasengera abantu bafite ibibazo mu mibanire n'abandi. Satani akunda kudutandukanya. Ndasaba imibanire myiza, ndasaba kumvikana. Turasaba ubumwe mu mubiri wa Kristo, turasaba ubumwe mu aho dutuye, turasaba ubumwe mu mazu yacu, kugira ngo abantu nibatureba bavuye ngo nukuraba ngaba n'ab'Imana. Lodrena pangolo ezali marita la fe londa la perda sasana kro. Haleluya Jehova. Mwami Yesu Kristo, Data, twanze umwanya wacu ukomeza kuribwa n'abamwe muri twebwe, ariko tugakomeza kunyurwa n'utuntu tumeze nk'utunyunyuzwa, utuntu tudashika. Ijambo ryawe rihari, ijambo rifatika, ijambo ryihagije, ijambo rifite gukiza, ijambo rifite kuzamura, tituritora tukanyurwa no konka bebero. Niyo mpamvu umwanditsi yavuze, mwari mukwiriye kuba bigisha, ariko dore muracyakeneye kuramizwa amata nk'abana batoya. Turarambiwe n'umwuka wo konka bebero, turawurambiwe. Zamura umwuka muri twebwe, dukunda ijambo, dusome ijambo, twumve ijambo. Darimari ya sanfo ela tra prese logoriashe
riba ya premeri maridasandala kose. Mwami Yesu, ijambo niryo riducura, ijambo niryo ritugira abagabo, ijambo niryo riduhagarika neza, ijambo niryo rituma dutsinda ibigeragezo, ijambo niryo rituma dukiranuka, ijambo niryo riri mu ajenda y'ubuzima bwacu. Dukundisha ijambo uhereye kuri jewe ma, dukundisha ijambo ma, dukundisha ijambo ma, dukundisha ijambo. Ndasaba ubuzuke muri aka karere, ndasaba ubuzuke muri aka karere, turasaba ubuzuke mu bihugu bya Afurika, turasaba ubuzuke mu itorero rya Kristo, ubuzuke bushingiye ku ijambo, ubuzuke bushingiye ku ijambo. Labiri marida prale prasangolomeriase oza ibari marida sako, ubuzuke bushingiye ku ijambo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Ibiterane byuzuye ijambo ry'Imana, konferanse zuzuye kwiga, dukeneye Mana konferanse zo kwiga. Tanga ubuzuke bw'amakonferanse riba elemerida sergo. Bwana wa majeshi, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Duhumura amaso, ndasengera abayobozi twese aho duherereye, kugira ngo Mwami Yesu Kristo tubashe guhishurirwa ibyo ushaka ku bana bawe, duhishurirwa